Na BWAO aja kaunti-ini ya Meru ni barombeto kwithirwa bagitumira mboleo ya UNTUIRE kana organic antu ya chemicals ni kenda kwagirithia urimi bwao na kenda bona maciara mainda aria kinya Felicity Berere kinyawe ethiritwe akiinyiriria urimi bubu ni bubwagirite muthuri Muriuki ni agutumenyithia cio. Mubango jaji ambiritwe ni kikundi katika thirikari kile kumrika biudi Afrika mubango jaji kuitana antu manto jaji kuika black soldier fly kana manginyo jaji amba kuita mboleo ile bya nguku makweo na kinyangorwe aja ke community ya kaide tukolinki murandi jojo chako digest into bila tugotigaria njana gwetu na thokone na miundene yetu bila tuona bia waste organic waste to watanirite na wet market area ya Ruire into bila ba mami betu na bangi bara be thokone bago participate na thoko onto abiedo abigeta na area erinyene rira ria nkunga bie dura bile orabi Kenya NJIRA leto okethera into bila bikoja bika digestwa kana bika transformwa bika bia utedio bigaita nutrient bigaita area tu protein gutumirika ke kodithia into bia ke kodithia irio bia nyomo mono makuyu nguku na nguruwe na ito kuona apart from kuandikana betu ku create employment yukato kutokea tu na byproduct ya organic fertilizer ira tumba gwikira miundene tu kenda tumba guketha kwitha twina maketha ya maingi also ni gutethia in terms of waste management kenda waste yetu ira tukurita njachi yetu na mathokone yetu yumba kwiya gutwika processed the black soldier fly kulingana ndo Mûrîmi Muriuki urane abisa munene wa gikundi giki augite murandi ryo nandi joketha jogu na baingi baraba ketha bakijwa mukira. Therefore gonia nkuromba antu bara twinabo pa community na baraba ngi bagututhikira omenau bembrace murandi jojo pombe guturetaira waste pombe kuijaira manginyo gikimiro the black soldier fly kumba gukuria mirandi yao iria bakuthithia kulima na tukethwa tugita nyamboro iria tugwita flash ni organic fertilizer iria ikomba kuthwa iri alternative ke fertilizer hii ingi tugutumira cha kudigestwa i factories iji cha synthetic amna bubu makarigito antuku chonde dene Kenya no inkirote biriri ethwa kwa mubango jojo joketho nyedwe kuna baba ingi na njira kimbesha na kinyangugi apart from that woke akwitha wina takata keku ugata mike bwega kendo mireta no bomba gukinyithia antwa ukagurwa chiringi 10 per kilo. So waste here it's no longer waste. It's a source of income. So muradi you na a lot of benefits na ito kwira community yao kenda bomba kuelewa bwega bomba kulitanwa pole slowly kenda bomba ku understand how it works na nata bomba utetheka na muradi akiwa kagitega kanandi nikakothiurunga maturene no mtomotongeria wonthe no monka menye kintu kirantu bakwenda ni kurigire mununo the interests of the people no tumba kumenya interest chantu utiwita kiri antu okay akwetha we kurayana antu well then it is misrepresentation no tugeta wari nyama antu yarantu batena batanayo so no mwanka woke akwetha kenda utongeria kana gutongeria antu wite na arabari ukaranire nabo bwaranirie nabo bwelewana nabo bwendane nabo kenda bomba kwaku biro kwenda nawe umba kubanenkera bira bagwetate bakwenda na bira bakwenda imbi representation njega ni oversight ni uno ndo kuona antu bena kelele mingi no tubariuga yara ya kuthithwa te yara bakwenda so kwina communication breakdown na ituko need ukarandire inge twaraniria na turiunganira ni uno ndo kuona mashinani no mwanka tukare tugira muthuri Muriuki weekend mutujo kangangi.